trenutna situacija u nogometnom klubu Jedinstvo po mom nekom gledanju ovih par dana je solidna, upravo Jedinstva ostala je ista, ja sam samo prvi među jednakim. Planovi našeg nogometnog kluba Jedinstva je rekonstrukcija objekta u kojem se mi nalazimo, pravimo nove spavaonice sa kuhinjom, obnavljamo slačionce ispod naših velikih tribina i nadamo se da ćemo igrači, da će krenuti sa pripremama 1.7. sa uspjehom, 10.7. imamo utakmicu sa Željezničarom, razgovaramo s nekim momcima o pojačanju. Ja sam u zadnjih 5 dana obavio 5-6 izuzetno dobrih razgovora. Narednih 15 dana obiću sve svoje poslovne partnere, sve svoje prijatelje grada, a onda ako Bog da kantona, i nadam se da će oni meni svi pomoći da zajedno ostanemo i opstanemo sa Jedinstvom u ovom gradu. Mi pregovaramo s nekoliko igrača, prvenstveno sa golmanom i većinom su to igrači iz prve lige federacije, nekoliko napadača. Evo, rekao je mi predsjednik i prije toga mi smo u kontaktu sa Zoranom Mamićem, sportskim direktorom Dinama, gdje ćemo mi napraviti jedan sastanak iduće sedmice, znači tamo negdje četvrtak, petak. Ima mogućnost da nam Dinamo pomogne i da nam posudi nekoliko igrača, gdje bi onda s tim igračima i ovima što pregovaramo, s kojim završimo pregovore i kojim potpišemo ugovor, znači s njima bi onda zatvorili tu neku konstrukciju igračku. Dinamo bi na način nama trebalo pomoći tako da nam posudi igrača, da igra ovdje, da mi snosimo neke minimalne troškove stana, hrane i tako toga, a plaću i ostalo bi naravno trebali oni da snose, s tim da u svakom trenutku, to je znači na zimu ili na kraju sezone, oni imaju pravo da svog igrača povuku nazad. Otišao je golman Kemal Hadžić i Ahmet Trejić, znači to su igrači kojima istekao ugovor i s kojima jednostavno nismo mogli ispuniti njihove financijske uvjete da nastavimo saradnju. Još 6 igrača je znači na takozvanoj transfer listi, znači trener koji ne računa na njih. To su Šušnjar, Alijagić, Drljača, Sefić, Selimović i Ahmetović. Da zajednički vratimo Jedinstvo na ono mjesto gdje je bilo, a to je veliki broj gledalaca, dobra igra i ako Bog da Premijer liga.